te reo karanga o te hunga rangatahi Māori. Kāwi mai rā kei hea te ahi hei tāmahana i taku tinana mahaku tēnei. Kua arake rā a wairewa tangata ki te taumata o te wā. Hika kana, hara i te mea ko pāngia e te ao mai, heoi anō, hika kana te whakātu i akapukenga, ki te mata o te motu whānau. Kati nei! E whakakanohi ana a Tāiki Pou i tana kura ara ko te Kura Kaupapa Māori o Te Whānau Tahi me te rohe o Waitaha ki te wāhanga o Pei Te Hurunui Jones. Nāna i toa i te wāhanga ki te whakataetai ārohe ki Waitaha me te mea hoki he tauhou tēnei ki te Pāpārangi o ngāmanukōrero. Taku kaupapa kōrero i te raki nei, i tēnei whakataetai. He ori te tonu ki kā mea arohe, kei hea te ahi hei tāmahana i toku tinana. Kia mau tonu tātou ki kā mātā pono, ki kā kōrero o kauheke mā. Wai hoki, kia mau tonu tātou ki kā kōrero tuku iho, o a tātou tupuna, o tahu pō tiki mā, o a tātou kōrero Kāi Tahu, kia whakamānawatia e te motu. He titirei anō hoki no te kaupapa o kotahi mano kaika. Ko tāna nā tērā kaupapa i puāwai tana kaha ki te tūpakari me te tuku i tōna reo Māori. Mei kore ake ko kotahi mano kaika, kotahi mano wawata. Ko kore tēnei wawata e tūai ka whakataetai manu kōrero a motu. Mei kore ake ko tērā kaupapa hirehire o tātou o Kāi Tahu, ko noho more au i tēnei ao Māori, ko noho kiko kore aku kōrero i tēnei rā. Nā reira, mihi ka tika ki a kotahi mano kaika. Ka heke au ki te mata hāpuku. Ahakoa ko te whiringa toa te whāinga matua mā te nuinga, he whāinga no tā pou mo tēnei whakataetai. Ko te whaika kia tō, ko ia te whaika i ka wakatoa heoi anō, ko ea ke i au te wawata, kia tū ki tēnei whakataetai, wai hoki, te wawata kia whakapuakina wā tātou kōrero tuku iho, o tātou ake kōrero no Kāi Tahu, ki te mata o te motu, ki te mata o te tini, ki tēnei o ka whakataetai. Hei te whākaraka i te ahiahi nei, kia ki tai tātou, ko wai, ka whai hua. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.